akobye bino ne yawo mulogo obulabirizi obwa Busoga Diocese Latagaife mu Katonda Dr. Aaron Sosa Nichomya bw'abaira akiikirire omulabirizi owa Busoga Latagaife mu Katonda Paulo Naimane Mukembo mu kuziika ikyali siisabirye ng'ono kimbe ekyakokolo n'ekyamwise kino ekyekiseni sabiiti ebise gubavu okuziika ale Naibowa ebutansi mu disitulikiti ey'Ekamuli. Ebintu bisobye bingi lina ly'eddiini waliwo omuweereza ali mu nkono eyo yata ku reediyo yalanga ati kodi olina kizibu ki olina bulwaire ki ideno nkusabire ati nze lina ninze mutalemwa ono basitana aliko bati talemu kyetaaga ino y'okumanya ebayibuli n'eddiini okumala ati Katonda yenka ni mutalemwa wena olokere eyo olutuuka ng'akoba ati leeta sente owundi yagwa nabbala woli era yaife mukazi ge mulwaire yakoba awulire se olasaba ole mu kusaba kitu yaja yatuuka eyo ati mpase ati ndina mitwalo 5 joka bamukoba ati twale tekwezini ati ayenda mitwalo nga 5 yaira yewe bala woli kunoonya mitwalo 5 kyetaagisa nnyo okumanya bayibuli okumanya ati oyo timuweereza Katonda ate abasinga bakulisitaayo n'abayolookereeyo okusaba banange tuli oti bayiwa ayi kyetaagisa nnyo okumanya bayibuli ole atunda omutyere banange muliyo 2023 yatunda kira ati guno ati ono hole rice mitwalo emeka ekiro mitwalo 5 tiwe gakituka gata muni transport gajere Kampala gakula omutyere guno mbuhole rice Katonda akolera mbaga igabonga. Chief Executive Officer wa NBS Group of Companies omukyala Allen Kabindi aweereza obubaka obugegengera kyali siisabirye ng'ono abutwise akulira ensonga z'ebyabakozi mwete Human Resource Officer omukyala Susan Natukunda mu kuziika kuno. This condolence message is from our CEO, NBS Group. Dear Esther, I was deeply saddened to hear about the loss of your father, Mr. Isabie Charles, and I cannot try to understand the pain you and your family are in now. However, I know that his legacy will live through the lives he touched and the love he shared. My prayer is that you and your family find comfort and peace in the Lord. Psalms 34 verse 18. With deepest sympathies to you and your family. Allen Kabindi, CEO, NBS Group. Mutabane w'omugenzi omukulu weranga n'asise baana bayini okubangayiza mbigere bya Latagayibwe ono kyali siisabiri Alex Chombo alonsize engeri Latagayibwe ye yatoobaanamu okubanga asobola okubaawo n'okubanga asobola okubaawo okwenakude edaasembererayo anti agasakira nabbasa wiikirifu ofono abituleeteire ezana kulayira kungulu mbulona kulukya abayirenga ayiteekirira baka yesizo moga ogwasembyeyo mwena abalisi abatweyunzeeku ndidi nti bano bonna baganda baife ne banaze balina gye bakolera bana bakama baife ne banaife batukola nabo okwida okululisa church tubebaza olwokwida okutugemerako okutuweerera ku muzeeyi waife